lệ se kendi ke jingja ke ba omla ban muddur ha ke jing mud breu bat ke ba khamnyar ban yosngo leneja ke ba mat ya ke jing kendu mensem bat ke jing kemen kum kini ke jingja ke bang yawan ra ha ke ne ke video kadai ke bangi ju sakhi tang ha ba pet ye ke film Bollywood ne ke Hollywood ba ke jing ye kendu kalong hadin live house nem ke jing yam jong ke kemi hadin ba ke ye kendu biang yau khon jong ka hadin live house nem uneu breu de wala tip kerteng kumu pancing tangkiu udeu khon jong kong pilobon tangkiu baroba collect tons im na ke snong ol jirang na ribhoi district habai thu khana halor ke jingja jong u nala snong ulai thu banamar ke jingban ke jingduk hakapor ke bodang don dang tang kum khat lai snem ai ke kemi baru kupa jong u kila aila di u ban lej bat ki breu ki banari china ki bawan hajirang hakite ki por ban ilam tre u syate henry Pelse onda hambala poi ha Kolkata kim syam lai lam shu yau bat kila i no yau hangta bat umla bha shu ban kan mau ya ka kenrum kenram ka baula sha i no hangta ula shu kan mau ya ka kerteng shnong hendrai tip shano ban lijwat arta dru ba umdan ha ka jing pule ban tip kum no banwat yela ka jong shnong bat ka jing bom dan pisah kum nong krong ula im kat to ka ne por ha ka jing long khna hendrai kat bagi sngi kila nang yat ma uru ulas dang he Ulas sedang bentri daga balik persiang ban bud saya gi kali kitmar lan gi trok bat sedang ru ban persiang sakanya trok kaban nengkong ke jing jinjar jong u hagi por ke jinglong kena jong u kede ke jing bom yos nguthu haga ktien ke thelej ma uru suthu bat kita gi bru gi badon bat uru kimla ban suthu gi ktien jong u na ke jingya jong por ulas sedang ban persiang tre kat ke bayok ke kam tang ban im bat sedang artat ban penbut ye ke ketin keren bat kumbalong menta kan mau syu ye ke ketin lajong hendrai usung thu tang malum mala bat ke ketin ka unang bhaban keren ke ye ketin hindi habai keren baru para jongu ulai tho baga kmi jongki ke shop kmi lenti yalau jong khon bat kam juklet ban bu hagi jing doai bat bu bet ki jing kermen bo khon jong ka udang im wat la ka shnong ga thau bat ka than borok awai kala khen bet bo ban ching thangkiu ulayam Henry ke kemi haba kapet yiki jingthung ki balathung ha kapor bo bancing udang khna bat udang don hasnong lajong ki dang he dang plong kat barang mi kisnem bat bu bet yiki jingkermen magi ne ki ding ki balathung ki dang im u bancing ru udang im bat un zawan phai ka bor jong jing et yalau jong ukhon bat ka jing sumar jong ublei une ukhon hadin kumbal lai pause nem ka jing ap khmi lanti ke kemi jong u ulawan phai biang salayeng ban kendu yala ka jong ka kemi bat ila jong kupa kumju ye ke men ki para ka kemi jong u ka kong pilo ban thank you kala pensle yu da ko umpniang ha ka kli jong u ka balong kum ka jing pediang yalau jong u khon da ka jing kemen da ka jing yam kemen kala itu ba ka jing ap khmi lanti jong ka yalau jong khon kam syam la sep e bat wat la ka slem ka juba ban yo no blai henry blai ulo pensangap iki jing duai jong ka baman la ka por नमस्ते संगमा नमस्ते नहीं समझ में हिंदी में भाषा नहीं समझ में नहीं आ रहा ना pasulong kom ne king maradu ba ija ngi dong idang ret ngim tip ba i dang mi da khalas nam di ija nasional pe ong hakat du ong letri Hyderabad marado shwa don kini gebru sinang ban ya tri lang Hyderabad man jala lelang te tiga ngi de mitip du por ngi tu sinam kat khandai para khandai bunyu khandai pram tu katu por pak jadam mobile re ngim tip re og di por ba in mel lawan pai tu udum ban pai abis nyam kali ngimi kali tagi tu basang tu ro por ke de dengan lain sudah ode phone ro om yatiap te apa senam ki yai tu ti lang ngelawat gitu kali lam kini ki polok bahasa Hyderabad ki ba tre blalak bodu ki yatiap re tinggal cincar ime suya me kumne me por suya duai bi kum tu hayin asam cinjari te mo urum tip gi king be snong dangi ro lai he mentang tip te ong de buru dang em te wan pai hasnong buru kim ong su bo lai udang em gi ong lai yap gemi kubor lai yap kum tai gemi kubor ki kubor ki be mi nur menang ki mo ong lai yap om no su de bete te tu te ngi to me rong sini abe tolong ga bala te mut kun jang pat yap ri ong
mar gidon ki jingri ba iri ro ban suaro te gidon ki jingri ki jingtung ro me ipik ki kita bukun jenga ki pat yap kine ki ong ba ukun jenga udang don be idon mita jing sini ade ngi ingi be hau ble ba ikun jenga saban pai te ga ying ro ngi la kemen hi mata berwan pai biang te komno wan pai ro ngim tip ngaro ngadon segwati ngadon la ka jing tre Kibriu ki fuan nga yang ba fuan in sosal sinong yusen nga kedur ngar mi tu su ngapor ngi nang ret dem itu ju kedur usen yang itu tang kedur mulu mana fuan u saudara nga pati mano tu ngamtep ime de itu ang lawan in man pi hadin ngalo ngamtep su ngale kumnong ken kumnoro ngalong kumba yo truma mo kedit mo nga sulung age ngaklam bam jakam di su ngawan poisi ngawan kedu i ngapi nadu itu dang ret hadu mentah demo te kajuk keman kalong kahayin ga sem jingi kalong kibru na sinong na thau baru lagi na south ligi sinong ge wan durung wad jingu gi polok perjor kedu srok kedu gi polok cukur itu wan jingi lawan pai gila yam gila keman rot baru hayin ro ila wan gi keman pesan ge sardar baru ila wan pe ila wan kedu men te hayin jingi la ya dap du bre kumne singa kumne kalong ke balong tenat ke balong gejingkerku ni na yin em karmen su ime wala ime i don jeng kermen ba kun ngam pat ya pela long ngiru su petikan ime do na peteng gajing pang sistem te mentai ime di yam da jing kemen man kapur yam da jing pang te mentai i bi kun i wan pai yam ni kemen ngate ngong su kumno geng ala kemen sebab palat ai gi ba hing ba sem jinga gila ya pu ya ping kumne gi barum nan neng gila wan jiwa lang kumne ki produk perjor ma pa gi wan jiwa lang han ya hing gila ya dap smam hing do menen te kolong jingker ku gena kong ne ngu ya blai bala ailat sha bala ku sha ga hing sem jinga kum jura bo im man jinga im gi footpath adu menswa adu mentai la long me kumne de gade jing pan ya jong blai te kolong ti ya jing ulamat hamat kum ta ngim la ga ba ngila ban ong jing ya ti jung haman ubru ngemat jing ya dai te mar ublei ru ula bantai ngi begin ya kada konti ngamla banong unmen singala da ublei ula mut he la peniap la mut ya la ya pande ublei uti uda ka konti galti siking begin ban ya kada konti ublei ula tho ni habia kada konti te tahi ngabde ban ya te ngamnan esi banong te jing kman de kalong sabab palat de kerku kalong sabab palat ini jenjar ka sinong da ka thau aja kan tai da ka sinong da ka thau di ma tu sal di skeu ong li ngamu pare atem ong anang chinong ong teleli ngamat markong kamu pat smith pat sing nyem kamu siap sik eta batas kay hon bala peto atem hon ta nyem siap bat bit sni nyem jauh umat atau bala kinagi senam ni irti lagi senam ngablay ladam awat lapan pai to karman sa kapor blay wala bro koro kelang iya ta ngakang la daw blay ba start blay ba kraw upra la da aan no kro ikrem da ai luar ikre da ai ikro bala blay dem ba ublay chilot uklang ten tu ang karpat ha blay ang blay ya rab gawon jo ampe ampu dapat pai to pacarong sama kami sim jo ha play pat pai chui un nga chui bang sama ka jing em jo bata ka kiwan lay hinga kiwan lakanga panlum kay hun ta chui bang wan ngai khat chama play tu ai ha play ala smet nyem tuhon nga da ka masuk man pai ito ka hun na laksang hun ka men sim laksang bet men sim hun la yip kan men let king do da ka chinong da ka ta dat wan pai kai ngal ho di mang ka jing tap hun yo यहाँ से गया यहाँ से कितना साल हो गया था 97 98 97 98 उस टाइम में कितना साल था ये? उस टाइम मेरा करीब उम्र मेरा 13 साल की उम्र में था। हाँ 13 साल की उम्र में था मैं। घर में आने के लिए या तो बहुत दिन से रहते हैं, हालात ने मेरे को इन हालात से मेरे ज़्यादा कम नहीं हो रहा है, हालात ने मेरे को पहुंचने नहीं दिया। कर वापस आने के लिए हमको पैसा भी चाहिए,
पैसा भी तो होना चाहिए घर वापस आने के लिए, कोई टिकट ट्रेन या घर में रहने के लिए कुछ खाने पीने भी तो चाहिए। अपना परिवार के साथ कैसे रहूँगा। फिर मैं काम करने लगा हूँ, वही काम किया, वही ड्राइविंग लाइन सीखा हूँ, ट्रक चलाता हूँ। अब अभी मेरा ज़िंदगी सही है, अच्छा है। अब मेरा परिवार भी मिल गया मेरे को, मेरा माँ बाप भी मिल गया। अब हम अभी वापस भी जा सकता, आ भी सकता। अभी शुरू दिन में बड़े तकलीफ हुआ जरूर, मेरे को भाषा नहीं समझ में आ रहा। अब अभी मेरे को भाषा समझ में आ रहा, हिंदी भी जानता, बंगाली भी जानता हूँ थोड़ा बहुत। अपने भाषा थोड़ा भूल गया हूँ, हिंदी समझ में आ रहा मेरे को। खासी भाषा अपने को सब समझ में आता है, लेकिन थोड़ा बोलने के लिए दिक्कत पड़ रहा है। तो बताया ना कैसा हुआ वो जी, मैं जब से यहाँ मेरे सिस्टर आया, मेरा बहन आया, बड़ा बहन, जब ये बाहर के लोग आया चाइना, उन लोग के साथ मेरे सिस्टर को लेके जा रहे थे। कहाँ हम लोग को बता रहा कि वहाँ काम करने के लिए, कहाँ पर, ये हांगकांग बता रहे थे। हांगकांग जाने के नाम से बोल करके हम लोग को लेके गया कहाँ, कलकत्ता में से अलग हो गया। कलकत्ता से हम लोग लेके गया हैदराबाद, और मेरे को लेके गया है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल से कलकत्ता से ले गया 250-300 किलोमीटर के सफ़र में, करीब 0 पॉइंट के पास में ये आ गया है बर्धमान जिला, आसनसोल दुर्गापुर की लाइन में है। आसनसोल में यहाँ काम करने के लिए बोला, यहाँ पे कुछ दिन यहाँ काम करने के लिए, फिर जाएंगे कहाँ, हांगकांग जाने के लिए, चाइना लोग का। तो वहाँ पर काम किया कुछ दिन, 7-8 महीना काम किया। वहाँ पर लोग को मैं स्टार्टिंग में हम लोग का भाषा समझ में नहीं आ रहा। पहले जो लेके जाने वाला था मेरे को चाइनीज़ था, उनके भाषा समझ में नहीं आ रहा। और जहाँ पर हम लोग रहता है वहाँ वेस्ट बंगाल, बंगाली का भाषा हमको नहीं आता। हम अपने भाषा एक जीरंग का भाषा बोलता है, देसी भाषा, वही भाषा बोलते हैं। और वहाँ के लोग हमको समझ में नहीं आ रहा, ना वो मेरे को भाषा समझ में आता है, ना मैं उनका भाषा समझ में आ रहे। फिर वहाँ काम करते हैं वो लोग, चला गया कोई झगड़ा वगड़ा करके मेरे को वहाँ छोड़ करके, वो लोग छोड़ करके दुकान बंद करके चला गया कहाँ, ये हैदराबाद साइड बता रहा है। मेरे को लेके नहीं गया लोग, मेरे को वहीं छोड़ दिया वेस्ट बंगाल में। मैं वहाँ बहुत दिन से मैं तकलीफ़ में था, रहने का, खाने का और भाषा बोलने का। ना मेरे को बंगाली आता है, ना मेरे को कुछ भाषा बोलने आता है, ना मेरे को कोई काम करने के लिए आता है। मेरे को किसी के पास में भीख मांग के जैसे हो गया, खाना मांगता लोगों को, वो समझ में नहीं आ रहा लोग क्या बोलता है तो क्या बोलते हैं। फिर बंगाल से गया मैं, काम ढूंढते ढूंढते होटल में, कोई चाय की दुकान में गिलास धो रही थी, और प्लस और वहाँ काम करके वो लोग मेरे को देते, चाय पानी पिलाता है, नाश्ता वास्ता दे देते, खाना नहीं मिलता, रहने के लिए सोने के लिए जगह नहीं रहता, रास्ते में पड़ा रहता मार्केट के बीच में। फिर वहाँ से गया गाड़ी के लाइन में, ट्रक लाइन में। शायद मैं हो सकता ट्रक में काम सीख जाऊँगा तो मेरे ज़िंदगी सफ़र हो जाएगा, कुछ काम कर लेंगे, 2 पैसा कमा करके घर भी जाऊँगा करके। वहाँ गाड़ी में भी जाओ, ड्राइवर लोग लेके जाता था, मेरे को लेके जाता, लेके वापस वहीं उतार देते थे, क्या कि मैं काम कुछ नहीं आता था, मेरे को लैंग्वेज नहीं आता था। फिर वहाँ से कैसे करके मुश्किल से मैं लोग के साथ, बिहारी बंगाली लोग के साथ में काम करते हूँ, देख करके कैसे सीख के ड्राइविंग लाइन आ गया, लाइन गाड़ी में, ट्रक लाइन में सीखा। उन लोग के ग्रुप में रहा था मैं, बॉम्बे, कलकत्ता टू नॉर्थ ईस्ट, मालदा, सिलीगुड़ी लाइन चलते थे। उसके बाद मैं वहाँ से ड्राइविंग सीखा, गाड़ी चलाने सीखा। वहाँ मेरे को गाड़ी नहीं मिला चलाने का, मैं चला गया कहाँ, MP छत्तीसगढ़ आया, वह खलासी के कनेक्टरी किया वहाँ पर, वहाँ सरदार लोग के साथ रहा। फिर उन लोग ने देखा मैं कुछ काम अच्छा किया हूँ, गाड़ी चलाने सीखा हूँ, फिर उन लोग के साथ रहा मैं, बहुत दिन थे उन लोग के साथ, सरदार लोग के साथ में गाड़ी चला रहा हूँ। और वहाँ से चल गया मैं MP से मुंबई में था, अभी तो मुंबई में हूँ। मुंबई से अभी छत्तीसगढ़ के लाइन पकड़ के चलाता है, बस एक ही लाइन चल रहा है अभी, मुंबई, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, यही लाइन में चला रहा हूँ अभी। फिर बाद में अभी मेरे को घर आने का मन हो रहा है। मैं सोचा मेरा माँ मेरा बाप रहे कि नहीं है,
इतना दिन हो गया। अब माँ बाप तो ढूंढते ढूंढते आया हूँ, गुवाहाटी में आया हूँ, रास्ता का जानकारी करके पूछ के जानने के लिए। फिर अपने पत्थर कमार के लोग मिला, उसको पूछा भाई मेरे को जाना है घर। बोला कहाँ रहते हैं? बोला कि मेरे को ओल्ड जिरंग जाना है। तो ओल्ड जिरंग में बोला तो को मालूम है अपने माँ बाप को? बोलता माँ बाप तो नाम जानता हूँ, मेरे भाई लोग है, मेरे बहन लोग है, मेरे यहाँ पूरा परिवार है। आया घर में कल आया 9-10 बजे आया हूँ, फिर घर में पहुँचा अभी यहाँ।